tuk chwa nuam ule thazing August ni som pakwa sang ni som ni panga thole ni ani a Zoram New Silo ngai thla ang u ni so huai hotin MZP General Headquarters chuan nimin August ni som pariat sang ni som ni panga thotan ni chomhadar som le achan ve khan wana pa hol kota dan lova mar chakalu te du lo na lan tir na an nei Northeast Students Organization ne so huai hot na hnuaia MZP in state dang te rwala du lo na an lan tir na hun hi ne so coordination pu hrang ku ngana kai shwaya ne so vice chairman pu rikilal biak moyale MZP president pu lal thiang hlimaten thuan soi India Marchak State Rang Zirlai Paul te chuan an State Chief Minister te hna theu memorandum the lut bokin chuan memorandum an thu tar lan zinga chuan dan lova pem lut te hriat chwa thwai le ramdanga thon chwa theina tura malak na khau tak kalpui tur te Indo Bangla ram rikhar tur te aram leilung fa te dikna namzia rang le nun phung trong politics le ram nei tu an ni na hum hal le ven him ni ro se ti te atelani MZP President pu lal thiang hlima chuan ne so in illegal immigrant adona konga MZP chuan a thlop tlat zel tur thua soya Mizo mi puite po in thlop tori na ngen nga Neso Vice Chairman po rikilal biak moya MZP represent po in Tripura State to entir na mga tundin muna chuan aram leilung fa te churam nei tu ni chungin namtlem zo kan ni ta a Assam po in kumsang khazakwa somriat panga a Assam Accord zia nan ni ma se mimal thanim ngai ten beiviao ma se lotlin na an la muthei chuang lo ti in he har sat na veki Meghalaya po inan to thuatar lang bok Northeast Students Organization neso chuan India marchak puma Bangladesh tangaral tlanan tamawanga Assam sarkarin no chwa ron puya be me ka thlop ba ka state rang po chaktaka mala turina dua India sarkar lai pui po thei anga thlop tur le atul anga mala tura adua wangin neso hnuaia zirlai pol rang ten arwalin sit in protest hi an buat saita ani Tun thani somni pasari atanga tur Mizoram State Legislative Assembly for thot kho mangai to atan dan thar siam tur le dan ding lai siam that tur pakhat ve alut to Assembly Secretariat atanga thudon danin sarkar dan siam tur thar UDNPA Department atangin the Mizoram Local Body Ombudsman Bill 2025 chu thelu ani to a LRNS Department atangin the Mizoram Land Revenue Amendment Bill 2025 chu andong to bok Official resolution pakhata lut to a hei EFNCC Department atanga lut ani hei ba ka hian assembly thut khoma tongka a chan chi start question zathum som nga le zia ka chan chi an start question za somni pali alu to bokani tuntum assembly for thut khom hi assembly kalmek pakwana in khom voinga na turani dona Assembly Speaker Pulal Biak Zama Hova Business Advisory Committee Thukhom chuan Thukhom hi ni chung ni tori nan rela August ni somni pasari hian MLA ni lai thita Pularin tluanga sailo sun na hun manani ang Serchi PNE tlangwal kum somni pathum mi chu abai khung thator che swali na thi Thudon danin biwan laldika kumsom ni pathum serchi PNE veng chu tun pathian ni khan a thian pa thi na kalin chumia holam chu anin bula abai khung thatur a che swal pala amuna athi ani biwan laldika hi abai khian a ngonga adela nimin tu khan bol ho pai tur tenan mu a chan tur a lo om to lawani nimin chonu dar ni a vuyani Serchip AOC venga cheng HD mal som puya kum som pali chu August ni som pasari sang ni som ni panga pathian ni tlai khan serchip entlanga chun kha che swalin tu ya atla luma arwang hi pathian ni zan khan lumena ni nuwa nimin chun khan vuilia mani
HD Malsom Puya son of HD Lal Machwana Leithi Tun Nai Khan an Chian Bakat Serchip Veng Chunga Mi Chuan State Level Weightlifting in Elna A Loman La in Hemilom Na Atan Hian Pathian Nit Lai Khan an Chian Hova Choi Ko Man Tuma Choi Mai Na Chian Dang Pathum Le An Ho Tu Pakat Nen Serchip Entlang YMA Social Forestry A Hian Kalin A Chian Te Hi Chun Kha Tui Kwa A Hian an Chenga Ani hi tui chen thiam lo ani awangin a thian te hian cheng ve lo tura an ti chungin tuya hian a lut ve a heta hian tal buai zuin a thian te chuan chan an tuma an chan thei tak lo awang hian tuya hian tla in a thi pha ta ani Helai munakal HD Malsom Puya Thian Te Chuan Van Duaina Athen Hun Hi Darli Le Minit Som Thum Vel Nia An Rin Thu Soin Chanan Tum Nalama Hian Thei Top Chua Ma Sela An Thei Mai Lawa Wangin Midangan Puna Asya Apiang Tlan Khomin Lak Chua Zui Nga La Nia Thei Top Chua In Thok Tir Tumin Be Ma Se Chan Thei Ani Talawani Assam Rifles in Ral Thwa Manin Anei Tu Ero An Man Tel Lo Assam Rifles thu chua chuan tun nai khan zo te champha ya ral thuam chi hrang hrang an man ni in an tar lang Assam Rifles te hian ral thuam tol ruk tumna a om ti an riat bo zuin zo te le zo khothara operation an neya zo te a hian bek chunga da IED bomb pathum improvised drone bomb pahni le radio set pahni an mana ral thuam kai hnoya hian mihring ro manan nei lawani Heng ral thuam te hi champhai police ne na dan anga malak chun zom turin an hlan Mizoram Rubber Society MIRSO chuan August ni som baruka Assam Police le Forest Department mi le sa ten sai khothlir le dil tlang lui zawa rubber phun to le phun mek thanim takan ti chhia chu an dem thuan tar lang Nimina an thu chua hian MIRSO chuan Chief Minister's Rubber Mission Pilot Project kalpui meka sai khothlir le dil tlang lui zawa an kut na tho pui puzo liana le pulo paten CM Rubber Mission atanga rubber chi an don tha le zung tam tak senga an phun to le phun mek thanem tham tak ba ka an man ruate ramrikan mewa an ron ti chhiat sak chu an dem thuan tar langa chu mai du tok lawa an unau ti an ri grab chu poyan ti a an tan a top thlengin MRISO chu an ding tlat don ti an tar langani Nimin Khan School Education Minister Dr. Van Lal Thanan MBSC Conference Hall a UPSC Grooming Scheme hawng He huna hian thu soin Education Minister Dr. Van Lal Thana chuan UPSC Grooming Scheme chu Minister do kana tanga rot chwa chop mai ni lovin ZPM Party in Manifesto aneya tanga lo chwa kani thua soya Mizo thalai te chu UPSC exama abik takin All India Service AIS exama lotlin na changan omhlei thei to lawa wangin UPSC Grooming Scheme chu buat sayani ati a He scheme kaltlang hian All India Service level rang ranga Mizo thalai te an lo thei nan in rem chau bei sein he malak na hi kalpui tu mani thua soi UPSC Grooming Scheme hi Mizoram Board of School Education in kalphung mu mal tak duangin Mizoram Youth Commission hnuaya kalpuya ni donani He scheme hi aming tak chu a scheme for cultivating early foundations preparing students for the UPSC examinations from a young age ti ani a UPSC Civil Service exama mizo tling kan om chau zel nan tuna tanga himi konga nau pangte cher siam na atan sarkari na duanani MBSC chu a scheme doang turle hemi konga ma la chun zom tura ti anni HSLC exam pass zo hlim nau pang ti thazwal te ta na buat sayani a Civil Service exam tum nau pang thlan chwa te chu an kal zel dan tur sarkari na ngai twa sakang UPSC Grooming Scheme hi kumtin buat sai thei bei sayani a scheme hnuaya hian nau pang te chu UPSC prelims paper 2 be chana exam tira ati thazwal thlan chwa an ni anga interview an paltlang hnuwa coaching center thlan bi ka admission ti sakan ni dona coaching center tenen MOU sign ani anga zirtir na mai ba ka kai hruai na thale rin tlak petura bei sayan ni
hemi ba ka hian mentoring program doan ani a heta hian IAS ni lai mek te retire to te le sarkar na thok dang te nen income na hun le in kai hrai na hun te nei thin ani ang an zir chung zong cher ria man ni dona heng ba ka hian sarkar na tho dan le kal phung te atak nge zir chia na en pui thin an ni ang School Education Minister Dr. Van Lel Thana chuan nimin ve khan school somthum paruka smart classroom ahonga kovel tlan rual tlan ve turin anin buat sai na a thei top chwa angai thua soi Smart Classroom hi HDFC Bank Parivartan CSR Nwaya Promotion of Education Project kaltlangati ania ahon na income hi School Education Conference Hall buat sai ni in Education Secretary David Lalthan tuang na kai shwayani Mizoram Health ATM masaber Lunglei District Administration malak na Healthy Lunglei Initiative Nwaya Civil Hospital Lunglei le Primary Health Center Lungsena Khol Bunthar chu Nimin Khan Health Minister Pilarin Puyin hawng Health ATM Buntur hian Bonus Vbch Sanstha MVS India Lunglei Deputy Commissioner Office le ABCI Infrastructure Private Limited 10 in rem na ziakin ABCI le BRN chuan CSR kaltlangin Health ATM leina le enkol zui na tur sum tumin MVS India chuan a khol bun training pek le a khol vil zui konga mo an phura DC office chuan a enkol na le man zui na tur arwa man na sang an bo zui ve thung do na ni Health ATM hian test chi sang somthum panga vel ti thein taksani phungtlang pui zunthum thisen sang lunglam beng mitleril rulam din mun te a en dik thei dona riselna atana eile infim khurdan tur thuron te po om test sang hi athlon vekati thei ni in darkar chan ve tling lovati zo vek thei ani ba ka test result hi mani phone a don ngal thei ani Mizoram Sarkar thuchwa tarlan danin Shillong Meghalaya a August ni som pakhat atanga ni som pathum chunga Assam regiment lakna a Mizo thalayan che tha a sports quota kaltlangin Mizo infiam mi som pahni tlingin midang pathumin medical review an ngak mek sipai pa nga ya po Mizoram atangin mi za somruk pathum tling to in midang somthum pakwa in medical review an ngak mek bokani Sports and Youth Services Minister Pulal Nging Lavamar le Brigadier Vikas Rai Shandilia Commandant Assam Regimental Center Shillong chu July ni som pathum sang ni som ni panga khan aizola in komin Assam Regiment na Mizoramin kwata engi mozat kan nei man tang kaya ni tok lo dan ti an soidun abik takin sports kwata Mizoram atanga thalai Chanem zok sipaya anlu dan turwa man na an siamani. Sports Minister le Assam Regiment ho tu in biak na bo zui hian Mizo Territorial Army Company aizol chuan Mizoram atanga sipai in tlar tur te tan aizola pre-recruitment training le orientation na buat saya screening a hian in tlar tur te document le risel na endik ni in infui na le riat tur poimo in shil riat na hun manani. In buat sai na hi Champhai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga chuana en puya ruaman na asiam sakbok Sports and Youth Services Department le Mizoram State Sports Council kaltlangin Mizoram Sports Association sang te chu infiam mi sipaya tang thei te zong chua ka an ming the lu turangin le riati ran ni Sports kwata bi ka hian kumdanga Mizoram atanga lu tan om ngai meu lova kumina infiam mi som pani an tling to le tlinbel theian lo om zel chu lom omati thu Sports Minister chuana soya kumdanga po infiam mi te tana sipaya an lu na tur boy pui zelani tur thua soibok sipai pa nga ya po screening le inzirtir na mo mal tak ne yani awang hian kumdang ain document fel lo le thil riat swal wanga boy na atlema ni kuma Mizoram atanga mi som nga pasari an tlin lain kumina chuan mi za somruk pathum an tling to a mi enge moza tlin bel theidin huna an lading chu lom oman ti thu Sports Minister le Champhai South MLA chuan an soi
Mizoram Bigtan Border Security Force BSF sipai zathum la kanidon. BSF hautu tehne na tanga thudon danin BSF sipai lak tur hi mipa zani somnga pangale meichhia somli panga ania Mizoram at cheng schedule tribe tan big deal theyani September ni khata tanga ni som pariat chung deal na hi thelu thei ni in kumin August ni khata kum som pariat lingchin Paul som pas kum som ni pathum aya upalo tan deal theyani BSF hautu te chuan tuna sipai lak tur hi Mizoram chunga cheng te tan liaw liawa buat sayani awangin Mizo thalaya tam thei ang ber deal turin an cha a sipai zathum lak tura hian Mizoram atanga no khat theian omlawani chuan state dang atanga no kha angai don awangin tuna hun tha an nei chu bo pel lawa sipaya an lu thei nan thalai atam thei ang ber deal turin an cha ani Sipailak na hi Serchip Champai le Khozol District tan Serchip Stadium lunglei na thial longlai le Siaha District tan Lena Stadium lungleya Aizol Mamit Kolasip le Saitwal District tan Rajiv Gandhi Stadium Walpui Aizola neyani donani Gilit Special School now pang bengong tong theilau pathumin DCA course thatakinan pass Gilit Special School Bongkon Brigade le MIT Computer Center chinga veng tang dun chuan Gilit Special School zirlai te tan Diploma in Computer Application DCA course an buat saya heta hian zirlai pathum bengong tong theilo vek chuan DCA course hi thatakinan zowa distinction le first division an pass vekani an zir chunga course fee zong chu MIT Computer Center ina tumsak vekani Nimin Khan Bongkon Police Station chuan Central Equipment Identity Register CEIR mga mobile phone bawan chui chua somthum pakhat chu anei tu te hne na an pelet phone bawan pek le thi kumin July ni somni pariat le August ni som pasari inkara an chui chua ani a heti hian Bongkon Police in CEIR mga mobile phone bo zatni an mulet to ani Bongkon Police Station Officer in Charge Puvan Lalpe ka DSP Probation chuan phone bo om chu CEIR kaltlangin an chui thin ti soin application a phone number an chut lu chuan phone bo wa sim card wa tu zong le avwa thin te alang theya CEIR kaltlangin phone a chuan tu sim card nge an man mek ti thlengin alang thei ti soin nu chui ko nga an ol sampha a kumina mobile phone bo zani chuan CEIR kaltlang hian mu le tani to ti asoi bok BJP State Vice President Puvan Ubaza thang chuan India ramin omze thuk tak neya foreign policy aduan thin thu soin a policy duan chu atakina bo zui thin ti asoi Mizoram BJP Karthar in hlan na le political session nimina neya thu soin Puvan Ubaza thang chuan Indian foreign policy apoimo deu chu thenom te thian tha asiam hi ani atia neighborhood first policy ti ani angin India chuan then omram te chu thian tha a asiam zelani Asia khomwal puyaram sang te Middle East thlengin India chuan thian a asiama Palestine le Israel po indo rengan ni chungin Prime Minister Narendra Modi chuan amal ve in thian tha a anei thei chu khovel makti ani thu a soibok Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan thu chwa siamin ZPM sarkar chu two-wheeler taxi nei tu te lir thei rong thak na petura an phut thu an tar lang he an thu chwa hian MPYCC chuan ZPM hian two-wheeler taxi nei tu te hi rong thak na pero se an ti a ZPM sarkar chuan aizol khopui chunga August ni som pariata tangin two-wheeler taxi rongwar chautlan theian ti tar langin Congress thalai chuan lir thei khal tu te le nei tu te ma khongai lo na le an chobel ti buak sakna a an ngai thu soin sarkar sum tlak chamna phuruk tuma mi re thei jok te rokna a kan ngai ti in State Transport Authority STA chuan aizol khopuya tan bik two-wheeler taxi permit sangthum zaruk somli paruka pe chuak to ni in an thu chwa a hian an soya
Congress Sarkar Khan anei tu ten e zon na rin tlak le lir thei dang pun dan ngun taka ngai tua chungin two wheeler taxi permit hi zanga chuang pe chhuakin Sarkar in thlaka MNF Sarkar chuan taxi nei tu te din hun ngai tua du lovin politics khelna ata na mangin permit sang thum chuang an party mi le sa du sak zong te tan a pe chhuakani an ti MNF President Zoram thangan peace bonus cheng vai bel cheza somsari panga an dil lain an dil aya tamdai an barul na ata na dai tur lo vai bel cheza somriat pani point pali panga pe kan ni thua soi nimina Mizo namru na party chung in kho man neya MNF President chuan MNF Sarkar hun lai peace bonus le MNF sul nu te soinep tum an om thin ti soin MNF sul nu kha soinep theyani lo record om vek le ataka mu thei vekani MNF in development adin pani chau soi lang ta ila sipairam lua chu sakamini ko kan din le lunglewal beng road ringot po hi anep lo zia mi puinan ria ani ati Zoram thanga chuan kumsang khazakwa somkwa pariate MNF in Sarkar na asiam khan Mizoram Sarkar sumdin mun kha ache tak zeta leiba tam tham takina del ti asoya chu an soi ni lovin Congress Sarkar Finance Minister nge in Sarkar sum chhiat zia asoi thu atar langbok Delhi Finance Ministry ne nan en nuwa peace bonus tia ming phwa in Mizoram chan chwa na tur sumandila India ramaram wai berni thin kha aral muang bera atang ta a chumi pwal chuan peace bonus chu an dil ta ti asoi bok Chief Minister Pulal Duoma chuan kalphung tharin ma kan hruayanga party dangin minron else a thazongin kanin elanga kan rampo in ma asonang ati nimin August ni som pariat sang ni som ni panga tho tan ni khan ZPM chuan an party office a chung in kho man manga thu soi tu Chief Minister Pulal Duoma chuan Sarkar masapun laya Finance Department riat puimia lawa Committed Liabilities cheng vai bel cheza chuang pek kan ngaya Finance Department hian summan na zong lut chuak an revek turani hemi hi finance allocation an deal lawa administrative approval an lalawa expenditure sanction po an deal lawa work order po lawa na tho alo tam lutuk chung ho chuan hei kabil ti nan ron the luta kan Sarkar nuwa project tharata na sum kan da te a ei heka chu wang chuan department reng project tharata na sum kan rwa man hi committed liability atan man kan rem ti to lawani committed liability atan asan pa sum kan pe theyani chuan kan pe ang heng hi thil lo om to dan ani a siam that kan tum mek zela kong chung changa po la siam zo lo the dar ching te a thasa ti chhia a ZPM Sarkar ti mual pho tum te an oma kum tam tak chunga an lo ti thei lo kum khat le thlaria chunga ti fai vek tura min be sei hi chu adik bik lo opposition party te po hian mi puya in soi bangam ve ro se keini chuan heti hian kan tiang ti te hi soi ve ngam se kan be sei chu kalphung tharin ma kan hruayanga party dangin minron el se a thazongin kanin elanga kan rampo in ma son pha dona chutiang om si lawa in soi chiat ngor hi thil di kan yelem lawani ati Chief Minister Pulal Duoma chuan pathian hian mi malemo polemo hi ti turbik poimo pakhata pechina chu te na ata na pechin adama hne na te na ata na man chu thei ei thiang lawani a nowatne na apek chu long tukani ZPM po pathian in ram kai hrai na konga ti turmin pe a mi te be sei na zong kan ti hlo tling vek seng kher lowang tram khat chung chuan kan ma chop tam tak hi apui tling man don lo amai ro chu pathian ma kanin tiam na chu he ram ro rel na a hian pathian ram tun di na ni a hei hi pathian le mi puiten min te na tur po ani ram le na ma pathian ram a thlen don chuan a thlen tir tu tura a man ruwa keini ho party a kan Sarkar le mi mal thewa pathian ram a thlen photanga yani
ahun taka sarkar na thok te an thlena ahun ma a an holo na turin kai eple biometric attendance te kan siama mi then khat chu pum pel na zong in an laman hlel hle ani mobile phone te labelin an kol tir ni ten kan lo shele zela moral reform boy pui ha thlak hle a tanmar pat ringa nga yani mi na na hi pathian rong bol na a apom chuan biometric attendance ti hi angai mia lo turani heng kan kalpui na chan chu anma ania pathian rama thlen thei na tura sarkar malak na ani Mizoram State Project Monitoring Committee kan dina eptu party le NGO te kan tel thanim hle ani tuna an endik tamzo khi chu sarkar ma sahun la ya an local pui to ani hloma building lian pui pui te an lo sa a in thia tir le theiani to si lo kan ngai poimo ber zok chu ZPM sarkar nuwa project ani indu sak theiani lova ZPM na tho po ni se atira tangin min endik pui me kani hen holding chung changa po thoksi lova athlona donare ta ringot hian miril ruati hrisel chhotan me ka heti lai hian mi then khat an project le an sum dil in mil lo lutukala om fova an sum lak lu tur milin thu nei tu te nan siam rem thina heng te hi vui vai chi ani lova sum lak lu tur mila fel fai takarwa man sakan ni hen holding hian engia tum kan ti chuan moral reform ani a kan ril ru po in siam rem chho me kani bukna dik lo te po a hek tu te chu mi swal kan ti hlau thunga bukna dik lo mang tu kha alo man rei to awangin nga ya kan lo nei to a kan ril ru in swal alo palzam na sa to le ti alangani ati Chief Minister chuan keini laka Zoram mi puyan beidon chuan khoya nge beiseina an nei le to chuanang party danga beidongin ramhrai turin min thlang ani a Zoram mi puite hi kan ti beidong thiang to lo hemi ko nga hian kan ho tu te kaiza po vengila mani ham hai na turingo ta ZPM kan thokani chuan Zoram politics a pathian ramathleng ngai lawang ti in tongtrai na thla lo turin chung in kho makal te asom ngal bok Nimina ZPM chung in khom hi pulalian so ta president ZPM General Headquarters chuana kai shwaya upachal zi ka advisor in hun ser mangin tunhaya Chief Minister Pulal du Oman Doctor of Letters honoris causa adon chu ZPM General Headquarters mingin lompui na thil pek puvi elzai thanzama MLA in hlanani Nimin Khan Chief Minister Pulal du Omahovin Aizo Sustainable Urban Transport Project ASUTP chuan Chief Minister Pisa a Project Readiness an soya UDNPA Minister Pukesap dangale official poimo te an tel UDNPA Minister Pukesap danga chuan thuma soin Aizol khopui zau chhozel mila khopui chung in kalpo na turwa man na an siam da na tar langa Asin so hi Asian Development Bank loan tin zone ni in state sarkar ta na hau tak lutuk lo tura dwana ni ati he hunarwa man na an siam te chu pakhat na lengpui airport hwamin aizol tlak lampanga mihring chen na azau thazel turanga in mualung thu atanga si phir hwama khopui in kalpo na urban mobility Patni na kulikon le bongkon inkar corridor le junction ti mason na pathum na tempula tanga vai vakon kong pui le ache vel ti mason le junction siam that pathum na aizol ton tir mun pathuma truck bus le Mexicap terminal lian siam Palina kong pui thlan bik pahnia EV bus lan tira chung bus ti chom tu tur EV feeder bus ko pui chung kong thlan bi ka tlan tir heng ba ka hian Chief Minister in da tilata na tha ati project then khat da bel le ani ang Kati zong katukina Zoram News kan ti chwa theya ni a ngai thlatu zong zong chunga lom thu kan soya min lo subscribe pa min lo share sak thin turin kan nge na cheu